салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодӣ бо хабарои тозаи тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. нахуст сархати мавзӯи имрӯз 23 феврал. шавҳарамро зиндонӣ кардед, писаронамро раҳо намоед. дархости ҳамсари Маҳмурод Одинаев аз ҳукумати Тоҷикистон. даъё я Одинаи Маҳмурод дар кор буд, я Одинаи Маҳмурод дар кор буд, лекин барои чӣ и оилара и қадар и авлода ё шиканҷа додан? шаҳрдории Хуҷанд дар пайи эътирози сокинони як маҳалла аз сохтмони хонаи баландошиёна пешгирӣ кард. пашти як мава як бор ду бор канизаса давида мебурад. ва раиси ноҳияи Балҷивон умед дорад ки имсол шарикони чиноӣ ба истихроҷи газу нафт дар ин минтақа мепардозанд. аммо шурӯъ мекунам аз пешгӯии ҳавошиносон дар Тоҷикистон ки ба мисли ҳушдор садо медиҳад. агарчи дар рӯзҳои ахир сокинони кишвар то як андоза ба ҳавои гарми ғайримуқаррарӣ ва дарахтони гулпӯш одат карданд, вале масъулони маркази ҳавошиносии Тоҷикистон мегӯянд ки то 2 рӯзи дигар сардиҳои шадид ба кишвар бармегарданд. дар гузашта низ борҳо сардиҳои ғайримунтазира дар фасли баҳор сабт шудааст ки паёмадҳои номатлуб доштааст. барои Юсуфӣ бо ҷузъиёти бештар. ҳанӯз зимистон ба интиҳо нарасидааст, аммо боғоти аксари водиҳо дар манотиқи Тоҷикистон сарсабзу гулпӯш шуданд. бехабар аз он ки ҳавошиносони тоҷик бозгашти сардиҳои шадид ба ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистонро пешгӯӣ мекунанд. бозгашти сардиҳо дар рӯзҳои ахири моҳи феврал дар ҳолест ки тақрибан 2 ҳафтаи ахир дар кишвар ҳавои баҳорӣ ва гармӣ то 28 дараҷаи ҳукмфармо буд. агар рӯзҳои то 24 дар қисми зиёди водиҳо шабона ҳароти ҳаво то 38 дараҷа гарм, рӯзона бошад то 10-12 дараҷа ҳаво гарм аст ва пешгӯӣ карда мешавад, вале рӯзи 25 аллакай ҳароти ҳаво то 0 дараҷа дар қисми зиёди водиҳои вилояти Хатлон, Суғ ва Тобе марказ хоҳад гашт ва рӯзи 26 бошад дар ин минтақаҳо ҳатто дар як қатор минтақаҳои вилояти Суғ ва Тобе марказ ҳароти ҳаво то 2 дараҷа сард хоҳад монд рӯзона, вале шабона баъдан дар ин минтақаҳо ҳароти ҳаво аз 3 то 8 дараҷа сард, дар Тобе марказ, дар вилояти Суғ, дар як қатор ноҳияҳои водигӣ ҳатто то 10 дараҷа сард, дар қисматҳои кӯҳӣ рӯзҳои 25-26 ҳароти ҳаво 15 дараҷа хунук, баъдан 10-15 ва то 18 дараҷа сард мегардад. ин сардиҳо табиати дар моҳи феврал гармшудаи Тоҷикистонро ғофилгир хоҳад кард, зеро дар минтақаҳои Суғду Хатлон дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла зардолу, олу, шафтолу гул карда, дигар анвои меваву сабзиҷот рӯ ба сабзиш овардаанд. мутахассисон аз хисороти ҷиддии сардиҳои чанд рӯзи баъд ба боғдориву кишоварзии Тоҷикистон суҳбат мекунанд. аллакай дар тайни ток об давида истода, яъне давраи обравӣ мегӯянд, ин як давра аст. ҳамин давра рафта истодааст. агар хуникиҳо аз 3 боло шавад, агар аллакай ва токҳоро хунук заданаш мумкин аст, сармо мезанад. пажӯҳишгарон дар гузашта сардиҳои ғайримунтазира дар баҳорро сабт карданд ки боиси хисороти бузург ба бахши кишоварзӣ, хоса боғу токпарварӣ ворид шуда буд. ин хел ҳодисаҳо пештар ҳам солҳои мана 2003, 2007, 2012 ин хел воқеа шудагӣ буд, лекин то ин дараҷаи расидагӣ набуд. мутахассисон мегӯянд феълан ҳеҷ тавсеяе барои ҷилавгирӣ аз сард задани ҳосили дарахтони гулкарда ба кишоварзон дода наметавонанд, зеро сардиҳои аз меъёр баландтар пешгӯӣ шудааст. зимистони соли гузаштаи 2020 ҳам дар Тоҷикистон камбориш буд, аммо дар 9 апрел дар водиҳо ва манотиқи кӯҳӣ барфи шадид борид ки ҳосили қисме аз дарахтон аз ҷумла гелосу ангурро нобуд кард. ҳамсари Маҳмурод Одинаев, муовини маҳкумшудаи раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, аз президенти кишвар раҳоии фарзандонашро тақозо мекунад. ин зан мегӯяд баъди ҳабси шавҳараш ки ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум шудааст, зиндагии ногувор дорад. Муроҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло арзи Меҳринигор Ризоеваро шуниданд. бовар кунед ки касалхонаем бовар кунед ами банони хӯрдан зорум кардагиян. агар хидма қатихона фуша 58,000 намешавад. ҳамсари пешини Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократ ки ба 14 соли зиндон маҳкум шудааст, ба ҳар даре мезанад то ақаллан фарзандонашро аз боздошт раҳо кунад. писари ӯ Шайх Ризоев бо иттиҳоми авбошӣ дар боздоштгоҳ аст. писари дигараш Ҳабибулло Ризоев ҳам бо ҳамин иттиҳом 58,000 сомонӣ ҷарима шудааст.
این مادر باور دارد که همه این اتهام به خاطر پدر آنهاست. احتراماً خواهش من پرزیدنت محترم که من همچون مادر قبول کنم. چی میخواید؟ میخوام که فرزندای ما آزاد یا ادینه محمورو در کار بود. یا ادینه محمورو در کار بود. لیکن برای چی این اویلا را این قدر این اولاد یا شکنجه دادن؟ برای چی؟ یاده که ادینه محمورو در کار بود. همه را میره قبیدن گرفتن. لیکن شکستنش ما میره دیدیم در سود. وای میو نداشت، وای چشم نداشت. بجز از دو پسر، خود محموراد آدینایف از ماه دکبر سال گذشته به این طرف در بازداشتگاه است. دادگاه ناحیه رودکی آخر ماه ینور امسال او را با گناه اوباشه و دعوت به سرنگونی حاکمیت به 14 سال زندان محکوم کرد، اما آدینایف و پیوندانش این اتهام را ساخته نامیدند. محموراد آدینایف در دادگاه گفت او را شکنجه کردند و ستون مهرش آسیب دیده است، اما وزیر کارهای داخلی و دادستانی کل این را رد کردند. حالا مهرنگار رضایی و امید دارد که مقامات پسرانش را رها کرده فشار بالای خانواده را کم میکنند. هرچند مقامات تاجیک در گذشته فشار به خانواده آدینایف را رد کرده این عائله را ناسالم گفتند. بینندگان عزیز، گزارش‌های مفصل درباره خانواده اودینایف رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. بله، خبرهای رادیو آزادی را پیگیری نمایید. گروهی از ساکنان محله در شهر خوجند از بنیاد بینای بلند آشیانه جلوگیری کردند. به این بحث که تاریخ 8 ساله دارد شهرداری نقطه گذاشته است. مصاحبان در صحبت با فرزان محمدی گفتند در 1 سال گذشته به همین مانند چندین قرارهای جنجال برانگیز مربوط به زمین و ساختمان بیکار کرده شدند. شهرداری خوجند در پاسخ به اعتراض ساکنان محله 19 شهر از ساختمان یک خانه بلندآشانه در اینجا پیشگیری کرد. نزدیک به منزل آنها بنیاد شدن بینای نو ناراضگی ساکنان را به میان آورده بود. آنها تمام تلاش را کردند که به ادامه یافتن ساختمان راه ندهند. این هم نبینید، من دو تا دومی درازه کانالیزاسیون یک تا گوید کجا ما یک تا میتونیم زندگی میکنیم. پشتی یک ما یک بار دو بار کانالیزاسیون دویده میبرم. بحث شرکت بیناکاری سرمایه ساختمان با این ساکنان 8 سال باز ادامه داشت. اینجا 13 گراژ و میدانچه ورزشی جایگیر بوده. در دو بینای نزدیک آن 300 خانواده زندگی میکنند. این گراژها ولی ماشین میدارند، یگان خیر ادرشه نیست. ماشینو هست درون گراژ با پیشاشون ساخت کردن 2 متر همینجا هم ساخت کردن. بعد نخستین بار به امضا رسیدن قرار ساختمان بنا ساکنان به مقامات ناظر شکایت برده آن را بیکار کردند. ولی شرکت سرمایه ساختمان در اساس اجازه 12 ساختار نظارتی و بهداشتی باز هم به ساختن بنا ادامه داد. در پی نارضایتی ساکنان روز 20 فوریه دفتر مطبوعاتی شهر خوجند در فیسبوک نوشت در موضع مذکور سال 2016 طبق قرار رئیس شهر خوجند برای بنیاد خانه بلندآشانه پیش بینی شده بود. بعد مراجعت ساکنان به اجرا کننده رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده کمیسیون مخصوص تأسیس داده شده کارهای ساختمانی در این موضع قطع کرده شدند. فردوس شریف زاده شهردار نوی خوجند در نشست خبریش نیز چند پیش گفته بود که سال گذشته به مقامات دادستانی شهر خوجند 20 اعتراض در مورد غیرقانونی دادن قطعه زمین وارد گردیده و اکثر آن قرارها بیکار شدند. این زمینی که امروز برای ساختن خانه‌های بلندآشانه دیگر مرکزهای سودا جدا شدند و غیر نقشه گنرالی تصدیق شده میباشند، ما سرمایه‌دار شهر یگانشان اجازه ساختمان نمیدیم. سلیمان قاسم زاده رئیس دادگاه اقتصادی سوغ نیز روز 22 فوریه گفت تنها سال 2020 درباره بی‌اعتبار دانستن سندهای معیاری ساختمان که از جانب حکومت شهر خوجند به امضا رسیده بودند 7 پرونده بررسی گردیده، از این 4 تایش بیکار و 2 تایش رد شدند. 1 تای آن به بررسی مانده است. از اون جمله من یک پرونده بررسی نمودم که هنگامی به نقشه گنرالی شهرسازی مطابقت نکردن و وارد نکردن ورزشگاهی و میدانچه ورزشی که در نزد بینو باید جا به جا گذاری کرده همون باید به ساختمان یاوه راه میدادن بینو برای رعایت نکردن معیارهای
ҳангоми қабули қарор ва меъёрҳои шаҳрсозӣ ва меъмурии қатъӣ мо ҳамин қарорҳоро бекор кардем. соли гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бештар аз 100 қарори раисони ҳукуматҳо вобаста ба сохтмони биноҳо мавриди баҳс қарор гирифта, 64 тои он бинобар номувофиқатии меъёрҳои кодекси замин беэътибор дониста шуданд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. аз шимоли тоҷикистон меравем ба ҷануби кишвар. баъди солҳои тӯлонӣ қатъи газ ба манзилҳои сокинони вилояти Хатлон, ҳукумати маҳаллӣ умедвор буданд ки дар ноҳияи Балҷувон истихроҷи нафту гази табиӣ барқарор мегардад. бо ин ҳадаф мақомоти тоҷик бо ширкати чинӣ гуфтугӯро ба роҳ монда буданд. аммо тавре ҳамкорам Маҳмуҷон Раҳматзода мегӯяд соли гузашта низ кофтукоби нафту газ ба таъхир афтодааст. баъд аз 10 соли таваққуф ҳукумати ноҳияи Балҷувон умед дошт ки ба ин қубурҳо дубора газ ояд. аммо бемории COVID-19 нагузошт ки шарикони чиноӣ дар минтақаи нафту газ корҳои таъмиру босозиро ба роҳ монда дубора ба коркарди нафт шурӯъ кунанд. акнун маълум нест ин дастгоҳҳои зангзада ҳам бо сармояи хориҷӣ кайфаъол шуда аз қаъри даштҳои Балҷувон нафту газ истихроҷ мекунад. гуфтишунида буданд, аммо бинобар сабаби пандемия онҳо омада натавонистанд. маълум нест ки дар конҳои нафту гази ноҳияи Балҷувон чӣ қадар захира вуҷуд дорад. Шералӣ Ҷалилзода, раиси ноҳияи Балҷувон гуфт ки умед доранд дар соли 2021 шарикони чиноӣ бармегарданд. дар гузашта ҳам баъзе конҳои маъданҳои кӯҳиро ширкатҳои чинӣ гирифта буданд. омори нашршуда дар бораи захираҳои ин конҳо баҳсҳои зиёдеро ба миён овард. аммо пеш аз ин дастгоҳҳоро ширкате ба номи Ҳасан компания мечархонд ва нафту газро ба минтақаи Кулоб мефурӯхт. дар ҳукумати ноҳияи Балҷувон гуфта буданд ки ширкати Ҳасан компания аз идораи нафту газ 1 миллион сомонӣ қарздор шуда муддате фаъолият намекард. аммо баъди як гузориши Радиои Озодӣ ширкати Ҳасан компания ба идораи нафту газ қарзашонро баробар кардаанд. раиси ноҳияи Балҷувон ҳам гуфт ки қарор аст ин ширкат корро оғоз кунад. ҳардушон ҳам дар ҳузури ба ҳам нефту газ ҳам Ҳасан компания дар мақомоти иҷроия ташриф оварданд ва хулосаброрӣ карданд ки байни хучон ҳисобу китобшона аллакай ёфтагианд. ширкати Ҳасан компания қарзи 1 миллион сомониашро дар ҳоле ба идораи нафту газ пардохт кард ки нозироти андози ноҳияи Балҷувон мегӯяд қарзи ин ширкат дар назди идораи онҳо 7 миллион сомониро ташкил мекунад. Ҳасан компания қарздорад бахшиш Билоли Шамс қарзи он дар он асос аст ки чуноне ки ман қайд кардам ба истихроҷи нафту газ машғул аст ба маблағи зиёда аз 7 миллион дар назди бюҷети ноҳияи Балҷувон қарздор мешавад. дар конҳои нафту гази ноҳияи Балҷувон то солҳои 2010 як муддат ширкати Кулоб Петерлом ҳам ба истихроҷи нафту гази ин ноҳия машғул буд ва ба сокинони Кулоб гази табиӣ медод. баъди солҳои 2010 интиқоли гази табиӣ ба хонаи сокинони Кулоб қатъ шуд. ҳоло ҳукумати маҳаллӣ умед дорад шарикони чиноияш ба коркарди нафту газ шурӯъ кунанд. ноҳияи Балҷувон дар 175 километраи шимолу шарқи шаҳри Душанбе дар замони шӯравӣ аз ноҳияҳои дорои захираҳои нафту газ ба ҳисоб мерафт. бонки ҷаҳонӣ барои тақвияти соҳаи тандурустӣ ва пардохти кӯмакпулӣ ба афроди камбизоат дар Тоҷикистон 12 миллиону 570 ҳазор доллар грант ҷудо кардааст. дафтари ин бонк дар Тоҷикистон дирӯз бо нашри як изорот гуфт ин маблағ бо мақсади минбаъд тақвият додани зарфияти соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар мубориза бо пандемияи COVID-19 харҷ мешавад. ба гуфтаи бонки ҷаҳонӣ бо пуле ки ба Тоҷикистон ҷудо шуд 15 шифохона дар кишвар бо таҷҳизоти оксигендиҳанда таъмин мешавад. ҳамчунин ба 70 ҳазор хонаводаи осебпазир дар саросари Тоҷикистон кӯмакпулии якдафаинаи фаврӣ пешниҳод хоҳад шуд. дӯстони азиз, фурсати барномаи мо бо ҳамин хабар ба поён мерасад. ахбори аз ин бештару чун ҳамеша шумо айзон метавонед дар сомонаи Радиои Озодӣ зери нишони cw.ozodi.org бихонед ва видеоҳои мо ҳамарӯза дар саҳифаи вижа дар Озоди видео дар YouTube пахш мешавад. ёдатон наравад аз он ки фардо шуморо бо хабарҳои нав мунтазир хоҳем буд. то он дам худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.